and I'm from Karavi. And Mirchi FM, it's hot. Mirchi FM, it's hot. Ni sambulu vinaka. Se koe ongo na Vakaleleka ni nonda itukutu koe na mbungi endindai. E kene reitigo ni rawa me na laki buki mendo na thava na uani nraki susu e lau reitigo e na ngaunongo ni toso volega tigo mai e na nonda vanua. Wakanda ita na tamba ni nraki mai nandi ni toso tigo wa malu e na toka lau na uani nraki susu ongo. Goe vuna na kiana sa mbiutiko e na ngaunongo e ndo ni ivakaro ni taumbini uza na ivakaro ni uolubu ke ni ivakaro ni kaukau ni dhangi e na vese ibiti. Endo na buni kena lubu tigo na vei sangata ni tauni e na nonda vanua, sai koe na kena tao kasianga ni nrondo vinaka na isala ni wai. E na taumbi ni ude na mataka indindai, e vuna na lubu ni bebono e so e suba, kalaki paka tao o tawa levu na vei toso yaki ni lori. Tukuna na matambosi ni siti o suba, ni ngo e vutiko mai e na non rambiute tunga wakata na leo ni vanua, na non rambenu, kalaki tini e na isala ni wai. Sasa sangatiko kina na matambosi ni siti e na kena wali na lenga ungo. Sabaka meka ni beisinga kina tambani ni ubisa na kena thabura kina marijuana mai na anu o kandabu. Tukuna na komisina baka tao ni tambani ni ubisa, Rusiati tunrabu, ni rawati na takata Kongo, mai ni tukutuku erato thingoma, mai beir na leo ni bonua. Sa ngole tale rua na timi e na anu ongo, e na iteki buni amba kiongo, e na kena lagi tomani na takataka. A dhaburi talanga e so na bunikau wakambauti ni marijuana e keasi na bosa ke na bibonua e so mai na vualiku. Kinangito, na soto ni pile Gammons champion versus champion kamera na bengen rabukina na timi ni suba ke lambasa e sa toso. Ngoe salamuriti nga nanraki e so tabitiko e na ngaunongo. Andondoni me paidori na so tongo e na rara na ratu da kambau e na usori. E na kipaidori na gitongo e na madhawa mayongo. Mai dhavekiri na Vakaleleka ni noanda itukutuku na kena ikuri e rano na Salmon Stiseni na Radio Fiji 1 kena Mbula FM. Ni vakatingo vinaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.